timu z'amashomero ku rwo mu district 13 za Ankole nizo zarazishire ahari Bushenyi ko wa PTC okwetebekanisa empaka ziri kutandika orwakana abazani bona bareta mu mpakeze bashujumwa kandi bone konsire nibo bine ekikopo kandi timu mukaga ezirakore kurungino zo zararebo kuzwekera Ankole omu ihanga ryona erizoba ebiro bibiri yo kwa kane 2025 twatandikaho empaka zo mpira gw'abici mpira gw'ebigere kandi aho kugambira amashomero minje gakire Bushenyi PTC ruyonzaha kandi atishimu kigendo misho abana bari yakushizimwa kureba abo bakikire kubana bazana kureba impapura zabo kureba bari hasi imyaka 20 so far so good ubwo mwaka gwitwa kugira ngo dushemeze abahagize bitu abanya side zokwe za Bushenyi because tukamara imyaka 2 turi kuzana finals na timu ya Shemero Futera umwaka guno gwa karekero gwa kashatu ninyuka regions tukazanira side zibanda tukamanaginga kubatera na goals 3 ahari zero tumaginga kuba the champions of the region. ahandi timu ya Karukarungi ku Rugantunga Mwesingire Boma Football Club ya Hoima ahagore mwari bushomu mpaka gwempaka za FUFA Big League okuzanwa kishayi cyamate omuzani Benoni Yonzima nuwe atebere goro emwe ebahwerire abakarukarungi okusinga cyabare kupatanse game bati wa security tatuse wano tusamba game kwati muteye yamba babiranzi biri pia okubiyeri kubona bali ni ngosura wansi bakubo mupira nikubasanga wansi era ni wademo ni bateba okwalero tukutambude singulu waliza sitwale sura zibudde mbirungi tuwangire 1-0 mwesamba tebadde mbitu our expectation but at least tujentude n'okuwangusa